Voin hian Iran chuan state funeral day an manga an sipailan scientist official ho thi somruk lai mai voin hianin avuina hun an mangani Iran Health Ministry saidan chuan mi zeruk somni pasari thi to in mi sangli zriat somsari he ni som panin do chung hian hliam anom to ani tuntuma bi tu bamarina nuclear site pathum aboma khan scientist sompali borvel thianga riat anni US President Donald Trump ana nuclear site pathum bom ania a chevek tia soikha adik rengem tin heng nuclear site pathum bom ma hian uranium ke zali vel hi thuhrûk lak chuani chu khawnge om ti zona om hi adik ani chuan hei hi hlotin na kan pom thengem mithiam ta chuan heng uranium ke zali hian nuclear bomb enge mozat asiam thei ani sombor vel chu ala siam thei ani anti tuna hian video ilo thlirang bombed Iran's main nuclear sites last week. Satellite imagery showed truck convoys pulling out of Fordo, one of Iran's most secure enrichment facilities. Now there are reports suggesting those trucks may have been carrying 400 kilograms of highly enriched uranium, the kind that can be turned into nuclear weapons. Experts say that's enough for about 10 bombs. And the uranium, no one knows where it is now. Tuna khanin truck enge mozadin tlar kha satellite tang khana lang an mukha video footage ka kanan muta a expert ta chuanin bom som vel hi chu du thalina siam thayang ti khani a US thupuan na te kan ngai thla a hei hi nuclear sites pathum te hi ti chiat vekani ti nan han soidum duma ani re khang uranium zali te kha bomma khan lo lak chholo ni ta se chu chu hlotlin na kan pom thayangem e hi chiar the niangem ti te nia helaya kan muang khan kan elai chanchin zel tur hi thu alom zel don ne langa chuwang chuan Iran po hian huaisan takle bor tak hian nuclear mun te hi kan siam thale vek don ani ati ngal pang reng khani hey Air Force Joint Chief of Staff Chairman General Dan Kane hian US Senate te ma Fordo le na tans te hi chu bunker buster mangin chevek masela Isfahan hi kanti chevek zawlawani ati mau mai hei hian zona thui tak min siamani Isfahan hi a hianin uranium filter atlet film to za thi za somruk vel omanga ngai ania tin Isfahan hi bunker buster mangin a bei velo shimshimani Fordo le na tans te khachu bunker buster manga bei khan dia submarine atangtein tomahawk missile somthum vel mangin Isfahan hi chu akap zogani heti han ngai mai bo hian uranium khlit film to za somruk borvel omnia ngai na mun Isfahan hi enga tinge bunker buster mang hian a beilo ti hi zona om theini tani chuta chuan hetiang te noi ni wa hena china kan video mu en ta kan khan uranium kg zali borvel hi lak chu man nia ngai na te bo kha awai om tarum rum maya chutiang ani chuan hemi mang hian nuclear bomenge mazat khala siam thei don ti na ni tani tin kan sia ta kangin US B2 bomber te khanin massive ordnance penetrator an tia khami bunker buster kha pakhat khanin pahnia phur thaya pakhat rizong po kha pound sing thum lai mai khani pui hem khop mai B2 pakhat hian pahni ala phur thei zuyani chutiang ta chuan ti khanin B2 bomber te khanin Fordo le na trans te kha lo bein lo sop to khani a helaya hian bunker buster pakhat te chon han verve selati hi zona om ani